Oriativwe sinakwakira mu makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity Kanyine Sunday Brand erizoba norwa kabiri kandi birone 11 ebyo ku 11 2025 eshaha n'ibiri hezumwe baziyo reka tukusiye bijwa mutugwa makuraga kuturagarce tuja kwisiya makuru Agacencwire ombwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina adal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Omugacencwire kireki abakweni na kapchorwa bashaba President Museveni okurwanisa obushuma bw'ente omukulonda akaruhuko bwa President. In the Teso Lango Acholi area, we are having a new program of restocking that area. Robert Chagulanyi akaruri yasiba na akarondera rubanda na Kisoro. Kandi ne Mbabazi order tebutukuba nnyo mwana tuli bachali bamwe tujja kutereza bamwe. Government yatongoza okusyamiza marungi gokwezaho miliyoni rwendo mu Kabarore. Ngwe kichaka kiendwere tukizire kugera mu ihanga leno ikiruga mu kunywa amayiza amabi. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina adal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Mbabazi Charity na Sunday Brand agana makuru Agacencwire ombwijire. Okushera akaruhuko bwa President nukugumza mu ihanga lyona kandi rizoba President Museveni akaruya akashera home district ya Kweni na Kapchorwa. Abatura bamshabo kukora enkuto no kurwanisa abashuma abarukunyaga ente zabo. President Museveni okwise bendera ya National Resistance Movement akaruri akasherum district ya Kwen na Kapchorwa omuchanga cha Sebei. Abatura bamugira ngo abakore ngute zirukubi abombekere kandi ahunduze n'amashomera gariyo mu mberambi. Your Excellency, this is a very important issue that our people are facing. You really give people, the local government, 1.3. But when you go out, our roads are not okay. Our roads are very bad. Your Excellency, you do a very good thing to our country, even to Kwen district. You really provide everything. But through only our people, they do not make a satisfying work to our people in the local area. Museveni yajara ngo government neza kuhabura kenti itano kushumbusha maka agaferirwe ente zabo no kongera ombaro gwento myanya yateganisibwe bushuma bwente. In the Teso Lango Acholi area, we are having a new program of restocking that area. We are talking of giving 5 cows per homestead to those areas so that we bring back the cattle population in that area. But when I thought more about it, I saw there were other areas nearby which are not in Teso, not in Lango, not in Acholi, that were very much affected by that
criminality. Yabashabo kurinda ebyobuhangwa kandi nagira ngo manifesto ya NRM ebyobuhangwa byine kutwarwa nk'ekintu kikuru abwembereho y'entunguka y'ihanga. Yagira ngo enshonga yo kutenguka kwitaka nibija kushitama n'abatura hamwe n'abahangu barebe kibakubasa kukora kurebeka ngo abantu batura batateganisibwe. But in the meantime, our plan is to settle those people, the ones who are at risk in other areas. And the Minister of State is there. We bought some land down here. They have got 56 billion shillings. They are looking for more land. It is in the budget. The money is available. Ahabyo bwegese yagira ngo baza kongera za university kandi sebeyi nayo neza ganyirwamo. Show the public university. That one is already our policy. We took the old independence districts and declared them zones of development. And we said we are going to have one public university per zone. RDC yagira ngo harabebembezi abari kurwanisa enkora yo kurwanisa obworo mu maka ya parish development model kandi sente zimwe zikabuzamisho. They want to find one, a chairman taken, the wife has taken, the child has taken, the relative has taken. You find like 7 million, 5 million in one household. I have evidence. Your Excellency. I have so far recovered 35 million from the people who stole the money. President Museveni yagira ngo enshonga y'obushoma kuzikiriye kizibo mu Uganda bitu nibija kukirondera Mbabazi. The truth, Manda. So we are going to get Manda through auditing. President Museveni yenchakare naija kushera Karom district ya Palisa hamwe ne ya Butebo. Ndi Anita Tukunda. Webare Anita Atkunda. Oyesimbera habwa President w'ihanga lya Uganda Robert Center Muchagurani herizoba yasibo muri rubanda na kisoro ari kushoro hadzwe obwo hari kugumzamu izoba lya kabiri ariyo mchanga ekyakigeze. Robert Kyagulanyi nagira ngo yazombwebembezi emishara y'abantu batarimo na bamwe na munonga abashomesa niyo kweyongera yaraganisa no kutungura ebiburambuzi omulkigezi ateyo amakorero ekirayongere kwera aminyeto okutunga emirimo. Tebaina musala abasawo tebaina musala ebe mulaba abasirikale abatugoberera gavumenti etekamu amafuta abasirikale basobole okugoberera Bobi Wine babatisitisi naye temutya bano bonna bakozi baffe mu Uganda empya tewajja kubaawo kutiisatiisa mu Uganda empya buli omu ajja kubayinkana ne munne. Babula Kyagulanyi omukazi wa Kyagulanyi Robert obunjo kumeka Bobi Wine yaraganisa ngombwebembezi bwa NUP abana nibija kushomera busha kana bukurira amashomero gabo ekikuru babahereze obushagici. Ni munyweche kunywa ni murya n'ihuri kandi na school fees nizakwa zirye sentense. Abana mumpurire kumuradaye mugambira abazire banyu ngo nimuzakushomera busha kandi kumurashome nimuzakubona emirimo. People power, our power. Abana nimbakunda mnonga tujja bongeza omusala temutukubanya omwana tulwanirira mmwe. Oli Museveni akaddiye ate be tukyali bakijana namwe mukyali bakijana twagala uniform ebeere ng'eweewa ekitiibwa kale ne bwe baba bazi oda temutukubanya omwana tuli bakyali bammwe tujja kutereza obulamu bwammwe.
abatura omurujez kwikiriza omutura wa muko omuri rubanda na media sasimwe omuvugi wa bodaboda omuri muko babashaba ngo babasinja karuro bashare amishoro na mnonga y'ebintu ebikorwa heru y'ihanga nka pikipiki n'ebindi bagizeho no konja kubarondera emirimo na mnonga chwera eminyeto eri kushobora heru y'ihanga muneronde emirimo. mwene minyeto agitereho buryo ibone mirimo abana nabashoma bamara kwega bazomuka basitama imirimo ibura bona abana bona begire tibine mirimo tibine cyo gukora ndeba piki yatugama unegura miliyoni 2 n'eshaka kwenga nituriya twaza kugigura nitugura miliyoni mukaga aze chinchita kubasika muri muvubuka wena ningo mwana muto okubasa kugura ki ejo piki ya miliyoni mukaga cyo cyutuma twabugwa n'imirimo mu cyaro. Izo bari yanyichakare Robert Kyagulanyi president wa NUP natekatekwa kusiba Omar Kanungu na Rukunjiri gashakwa Nelson ahimbisibwe Wabari Nelson ahimbisibwe abatura kurwa mu district ya Kabarore obwa hata amashomerwa gubine no minzu mnonga mwanyuma ya government kutongoza amezi marunjagaro ecunda abaturano bagira ngo ekintu kubahwera mnonga habo kugira ngo amezi gamarofa gabire gabaruhize no kubarwaze ndwara zitari zimwe na zimwe. Amiza gagamazireho bukikururwa endo musente za Uganda gatongozo bwa herizo bo mu rukagwa bwanuko mugombora ya Chicwamba mu district ya Kabarore okumaro bwire buringwa abaturano bagira ngo batwire nibatahamizgo koreso makagabo kurgombe bahamwe n'enyanja ekibire nikiteka amagara gabo hamwe n'abana baba harutezo rwamani betwine ebiziba okwifo abenagera kugwa mu muno abana kyonka hati twasabere batletaraganwa amezi agengudi hati ebizibe byifo cyaleta yosazana betwine no muri kondo okwifo nago sazunu kwa amezi agana gorusoze katakuija ntuleta muri kondo ito kabuwato twino jinazo bwa mani muno urata kutunga amaizi kandi tulaine kijongo and distance yegere hero muno urantokai amaizi ngatalbaniza muno twizira kuna rugudu uratwagayi ebyari 14 nibyo biraganyurwa mu mizaga kandi bakuru ba district age nibagera ngo harone ndijo ntekateka eyo kugateka nombyare binde bitakatunjire kino skimu ya twagikwasa mu butongole aba Midwestern Umbrella umbrella organizations mu ihanga leno mukaga as a Minister of Water and Environment okorangwa abantu batunga amaizi ne mo sustainable way amaizi agarukugumaho kandi gakahereza abantu bakora operation and maintenance. Ekitongore kya government kya Midwestern Umbrella nico kirabe kino bushoborozi obwo kureberera mizaga abo kuengezaho obwecumi makagabo urabuleka yagera latrine rundike cyoroni yagera akatandara ko kugezaho yagire eryogero kandi akayikarera nungi nutukimanye ngo ekicuya kakiendwere tukizire kugera mu ihanga leno ikiruga mukunywa amaizi amabi kandi amaizi agatakosibwa kurungi emyaka mukaga hingwire district ya Kabarore katongoza HISL wash master plan aho yatire ntekateka zo kugenderaho okureba ngo mwaka 2023 gwaza kwika abantu bono mu district egi babe binamiza marungi kuruga mwaka 2018 2023 tunihera ngo mwaka 2023 abantu bakaborole 10 tugwana basobora kunywa amaizi amarungi gakuruga hatap atalego kutamuiziba rundi cyo mukijongo tuli mu mwaka gwa mukaga mu master plan eno kandi sazu tulabucheka kenana na butano ha 10 abantu bakutunga amaizi amarungi mu district obwire omutugamba ito obujune bwetu bwakoraki bwahwa amaizi tugatungire tapu nzizo so obujune bwetu bukozereki buhwaho amakuraga gashakwa Jonan Singwire Babari Jonan Singwire reka tumireho ntugaruka naganda makuru gumaha TV West agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana ohizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawo
kundeka mwana wanje hataba kuguba mofiti bakabito mushipa kimwe Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu agarukurataho omwezi w'ishabaramuzi Dr. Flavia Zija ayanjire entekateka yo kutandikaho court zo kutambura buri cyango mu Rushenyi agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hataba kuguba mofiti bakabito mushipa kimwe Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama branch, Wentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St. Kagwa branch, Kaboye branch, Chanjenyi branch, Butare branch, Marinde branch, Mbarra City branch hamwe n'itaje ryabwizibwera erukushangwa Mbarra district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ebindi bingi tera noti 32 chenda nemwe noti 5 bishanju namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 33 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'ori original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note
Stuart Trading Company Limited yakuretera igitaramo cya Mpengo Fermented Beverage 2025. Echiro kuja kwata hasi na higuru okumara ibiro bishatu 2012 by'ukwezi kwa 2025 chenjo jo mu cyayi 15 by'ukwezi kwa 11 chegego mu cyayi 16 by'ukwezi kwa 11 mubendo mu cyayi utaferwe beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe 15 kandi no tunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariyona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere cyanyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinshi wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mchago kwangure wasevinga mtwara 5 nemigabo mtwara 5 notungo mchago kwangure wasevinga mtwara 5 nemigabo mtwara 5 notungo mchago kwangure koko shukari omucheri emigazi nebindi nobaharon za boda boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial nzini nobashanganya kasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra chitagwenda ibanda kagongo kasese katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menji n'abatabarusi yabona abafunefisas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka kali miliyoni 2.9 mega discount byona bihuire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenye mu Dubai emiromonka ba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona esimu noti mushanje ina note emwe ibiri isho ina itanu kabinga noti mushanje ina itanu ninga noti mushanje ina not rukumi ebikubi shebero n'abanyamano wararotekera byo kombeka genda mu bad by P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hatabafurikire kimwe bakarga agarage street no bashanga Makanising street atsimbe cyaba sister hamwe na shungiri na cyose house hamwe na hawe house yabo bogoma rero kushangwa Victor Bwana Road washumira abana byembaho obwa Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire hawe house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusaba tiles empango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waburo mu bwingi transport eruho washika
showroom yabe yahawe house ebintu byona n'obutandi bata Kurukayo omuka humro mwezi wa mkuru baramze muhanga Dr. Flavian Ndazeija ayanjira intekatika ya government kulabira mu kitongole cha court okutandika ko kotera kumene tamburo mbyaro okwisi abantu obuhereza wa court. Dr. Zeija adzirengu intekatekeje bwa hati yamazire kwinguzwa a government kandi shahayona nije kutandika kora omwihanga yona. Umuhwezi w'ishabaramuzi Dr. Flavian Zija ayanjira entekateka ya government kurabira mu kitongole cya koto kutandika hokoti era gumene tamburo mu byaro okusya abantu baburijo buhereza bwa koti. Nsangura mobile court ne motoka ine kechitwera ko kechitwera adejo chitwera munda neri kote hwire emuza computer irimo kushitama inaba ahumuramuzi kushitama mwenu za kuzitandike zo kugira ngo hatike mishango metu bashanga imuri no kutware je motoka tukajiparkinga kizo banyakatare emishango yona tuka ubiyomwe no kuta ekirango radio to no mushango aijerizo bakinge motoka aha kote tandike ebyona bigambirwa ha mukoro gwa koti y'abantu okutebeekanisibwa okuhikanisa abantu baburijo hamwe n'abaramuzi kandi emishango yadaisha tugeze tugihurire tutari kugira ngo bijaho mu koti bayika bashanga turiho iwo ukekora mukabaka noje sha itano otandika koti sha mukaga abantu bakutegereze enjare bita ate so dikena ngo nitwe twatuhereza abantu tubahereze tukumanya ngo nibo bakamabitu abantu nibo bakamabitu nibo constitution ejira ngo nibo bakamabitu tito bakamabaye okurugirira hamuramuzi wa kote nto mu Bushenyi His Worship Said Barjei emishango y'obunyaji bwa Roni erengeserizo mu cangeci yaron bataye banga byabo nk'emisingo basipauses ninga family twakutewe bakazi babo kubasangira nk'abakazi babo narone munywani we agira musangira ko mukazi bagiza kusasura bagiza kwate kibanza kikuze kiyasi ngiro bango shango mukazi yakora ki yakwato mu ninga shata kuchimana. We are always telling public not to buy our services, only to pay the official fees required. We have encouraged them to report our staff whenever they demand illegal fees, that is, fees that cannot be receipted. And indeed, police bond is free. Whoever pays a police bond is paying it at his or her own peril. So, whenever you know someone is demanding for police bond, you are supposed to go to the supervisors and report. Omuhwezi w'ishabaramuzi Dr. Flavian Zija nagira ngo bariyo nibareta n'endijo ntekateka eyo kongera abaramuzi ba kote ntamani okura emishango ya sente nyingi. Ate jo office na mtu anakugira to mu region kugira ngo manya goze biri Kampala ngo hake tu anakugira ta regions kugira ngo wabo ine omushango no muramuzi umwe no murazo ari kutwariza ku bino basa kuza region Kampala ninga shambu kushenyi tugire hitoraki kote nkore katanduko mu Bushenyi emyaka ebere huire kandi ubwa hati yahereze kurre emishango erukurengo mu Rushanju amakoraga gashakwa Abraham Muganzi. Babare Abraham Muganzi omuro Bushenyi abaturo mu district ya Rwampara bashabwo kwazira abo bona bayine hebendera NRM baba nibendo buhereza burunji home government erukwija okushaboku kwirweyo RDC wa Rwampara Harriet Nakamya ahakutongoza campaigns z'abanyeshenjero abari akakonjika NRM omuro Rwampara County. Omunyeshenjero wa Rwampara County Amos Kankunda na Ana Kansime bomba besimbira akakonjika NRM batandikire nyomwazyo okusherera karura karabatwaro mu ishenjero rya Uganda. Okusherera karuru bakutandikira mu rukagwa rw'ensinga kandi okukurirwa omujekyo rwa mukuru w'ihanga bwa district ya Rwampara Harriet Nakamya ojumirira abebembezi ba NRM abari kuhagira besimbire batine bibina. Muraba kujaza
bamusajike bone bamusajike ningo kurinda ebyo ebirahanga ya president atkorire ebihanga yito rutungire omwebezi wa president namanyisa nkebyo amashahati pipeline yashumire esente zaza kutarika kuzomu ihanga twashashura abashomesa abakwetonguita nimbaraganisa kwa beriraka nshemeko nimbaberiraka ebyo kushuganisa amuntu witu wabutoshe entekatekaye hamwe na entekateka ya gavumenti ekyakandi nintekwa kufayo nkareba ngu enguuto ziitu. abatura babagambira bwenshi babashagika kandi babagambire barabakorere nani mashaba ngo bantaba mbahereza karuru igana mugito president Museveni abo ishayi cya Rwensinga ekitura hariya hakahaza mukakwiyeje bakwenda kukitwara omugandi akaruru kabanyishengero birakwatire kibina cya DP Bendera arekuriro wa NRM isingiro ririya nuruteraho yes eminyeto ihabwirwa kureka kutarwa twarwe bine bindi gasha kwa Aiden Bataringaya na Ruth Nwamanya. Hawashipa Esther Bagara omulamuzi w'iddaala ly'okubanza aha Magistrate Court Mbarara yasindika abahagizi b'ekigombe kya National Unity Platform abakwatirwe omuri Mbarara ebiro omushanja hari remand okwisa ebiri 19 ebyokwezi oku abantu bajunanwa omushango gw'okujemera omuduumizi wa poliisi ya Mbarara Kabwigo Kenneth okukora emirimo ye kandi abandi nk'ababodaboda bakashangwa bavuga speed y'ekijunzirizi kandi abandi bakaba batine helmets na driving permits. The accused person, Taremwa drove motor vehicle registration number UBM 255M a Toyota Hiace. Tubadde ne abasibe abasukka mu amakumi 5 nenga bateekwa kufaanyiza ez'enjawulo bagguddwako emisango egyekuusa ku bya traffic emirala ekigamba nti balemesa abapoliisi okukola emirimu gyabwe n'emisango emirala egy'okukuma omuliro matu olunaku lwali tusobodde okubasabira okweyimirirwa naye kooti tesobodde kubeera nga ekkiriza abantu mwabareeba abutwantu representinga babatira emishango mingi ya traffic na obstruction bajanga bakazibira DPC kuri mirimo yo mutawuno muyambara abamwe twaba representinga mwabareeba bona abandi babahereza ubwema abandi tubabahereza abandi babashadire bahereza punishment twafaini temitwarena babarekura niko kubyatambura bityoya konka umushango maboneza yo kujanga twasabira ubwema on the wrong provision of the law.
nzoja kumara nko tugaruka ndagana amakuru kuguma TV West. Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizo babantu bange tibarika kugenda kwa mutima yaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhuje katochi niyeya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi tekuleta hangover Kabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho oino mukoronke mbagaye bwitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events ni bashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street muri Mara City ukomanya bikira hotera noti mushanju mukaga hata no tano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe nitwakira omuri Rwambara Suits umwanya gw'ubugwaje no buteka muri Mara City ati twigwiro conference hall iyo mutindo gwayiguru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indi umwanya go gukorera muza seminar board meetings n'ibindi umwanya ni Rwambara Suits conference center twinebicenge byo kuraramu ebyo mutindo gwayiguru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef barunje munonga nichangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 atanamnana nshanji namukaga ananamnana ninga noti mushanji tanina noti emwe hashatu nemwe nshanji nina Oweno ESG n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya State High School muri Shema muri State Council so nimbanza kusima abafres Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka abafres kutwabashikirire bateza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo bagikushimikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufomuka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngomanya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyiki obwo kamechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ibindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo n'imirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 322 nkaga nina anana mwenda ninga not ina 85 ananina ananemwe not mushanje norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa umuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking name marira kandi rinze rweje hariho na wifi
Wi-Fi ahabukuba obusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo. The Arena Villas and Hotel no hurra nkori umukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 20 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ne 2 25. Obwengula obulabiko obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassling for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Akabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashija hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa cy'akabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubura no kumanyibira kukiraho 0702 15 81 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Kurugera kimumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no gwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo haza gutebekanizibwe je kora birometendere hicere ukongera birungo by'itunyamurungi abahingi n'eminyeto nobahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana umurungi gw'umutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kukeraho tera note 8 note 3 note 5 3 Korkayo mukahumura Uganda makuru habakwatire kibina cha NRM bendera ahabwa member wa parliament mu bice kabutari mwe mu district ya Judicial nabo batanjire campaign zabo mu butongore kandi buri umwe araganise byari kwija korra abantu be baheza kumuhakaruru. Metusera Kasukari oyesimbira mwishaza rya Mwenge Central campaign zazitandikira umugombora ya Nyakisiki kandi nagira nkwara arabe musente zibarukwaba MP kugura motoka ngo naza kuzitomba ibintu byo kongera hantasi y'amaka omushwekeki kugura motoka nizikira budget yegombora yangi ya Nyakisi ezo sente ninagabisa ningenda kuziteka mu project yo kuombeka kuimuja ensahu harunengo rwabulika ohige godasha kuri ningenda kukora project yo man mugureta Katoki project yo man mugureta Jarusozi project yo man mugureta Bugaki omwani omulembe ogurwanira emyezi 18 buleka ngihe seedlings zabusa
tusobole okutandika project alulengo lweka. Museveni azwere manzi. Basi yonka basi. Kurora habaho akasara akali reasonable haba chairman wetu ba LC1 na local council 3 councillors. Webala kubuye nsonga nkuru muno. Okuruga akigambe ekyo nohika halevo yebyobwomezi. kandi w'umunyishengerukazi wa Chenjojo District Faith Firo kunihira watandikira omugomborera ya Bugaki kandi araganisa kurwanirira amashanyarazi. Echoine ekizibu ky'amashanyarazi ombikalo ebitali bimuna esogeni nija kutekwaho amani na gavumenti yetu ya Uganda nayo ekitegere amani. Tuyine ensonga y'amaizi obubeere ninyanjura ebintu ebikuja kuteeka amani sobolira abantu nagamba nija kuteeka amani hangiga ina eyokubanza nuko okusoma education eyakabiri nuko obwomezi bw'abantu eyakasatu niyo entasha y'abantu eyakana nicho ekindi tukwenda psychosocial support. Wemerika muri kutesa wesimbira omwishaza lya Mwenge South kampeni zazitandikira omugomborera ya Nyantungo kandi ogwaraganise ngo bamara kumuha karuru buri mwaka naza kubombekera amashomero 5 mu myaka 5 otireho no kubasyaho obuherezo bundi. Ngagamba buli mwaka mu myaka 5 imurankwasi nija kuongera hulini masanyarazi maizi engudo zino service zona toine nambiro so kuziyaho government. So tujja kukora ekitu kusobola kiona kula twasaka nebyetu nabyo byakoraki byeija haroho mwako kuija kurabaho ndaikaliye nenye na bezibali nobundabandiki mu parliament kamari kutesa ayonjire yajya naza kurwana kureba ngo yahanga hwemero mu minyeto bitutayeberwe no kushabira president Museveni akaruru muzeyi mumuhe akaruru abakuba tugwetaga hawa experience yene abanza somese neke ya joininga yeke wopebembera ihanga gasha kwa Daniel Bingana. Webare Daniel Bingana. State Minister Microfinance Haruna Kasoro Kandorwe Vice Chairman wa NRM wa Central Uganda yairaganisa kurwana n'abakozi ba government abatarukora imirimo yabo kandi kirukujumisa government washesha bwira. State Minister wa Microfinance Haruna Kasoro Kandorwe Vice Chairman wa NRM wa Central Uganda yairaganisa kuza kurwana n'abakozi ba government abatarukora imirimo yabo ekiriyo n'ekijumisa government. Ministeri yabagambo baba bari omuhuru yo kugaruza ubushagije bw'amanu bw'ekigombe cya NRM mu Buganda ehurira kumanywa nka Buganda ku Museveni. Nemwegendereze Emmanuel tebatuma kola nsubire muno n'abantu abagenda bakolera muno n'abakulembeze abasobola okukola emirimu eno wansi ku ground muno n'abakulembeze abasobola okulwana nabo abalwana omukuru gwa mutawuna kanso ya Ntwentwe mu district ya Kyankwanzi. Minister Kasoro yashaba Uganda obutabuzabuzubwa ngo bahamira hari NRM na President Museveni ngo habwo kubushonga buco butakatirire nobuza kutereza bwa land fund tuwenga tuweze mu Ministry ya Lands abo balandi no yabatawanya tubagureke ettaka tusalisale byapa tubibawe musoro kubekula kutaka jamu abali futuza wano kubega tako tuberere ko zirimu umwe mali wino kutya nga waliwo ekiragiro kya president ukatendo bozi ya mwe kulyamwe mumanye nti temuli mweka
muri n'ababaka ba NRM mu Buganda omukalo ko mwaka bw'inkomera na bumwe ubushakije bwa NRM mu gacendero mu Buganda kandeji niyo nshonga habwe ncabibembezi ba NRM mu Buganda batandikire huru ya Buganda ku Museveni barukwenda ngo bagaruzo ubushashaji cyobwo abantu nibabagoba kutake bali nakoyeko nga babagoye kutakanya forest reserve choka kitegerekeka ne bamanche bakola sebo na balo badibenda zawadi gambye design batezikoma basode jiwayitiddengo jiwasanze chorus ne bazisembeza ekyale kamukyamwazi district wa neno eksoka mwaka gw'ekyenda omugenzi Dr. Samson Kisekka yalanga ku radio ne bayita abantu okusenga mu kitundu kino tebaba kujja katabasenga amakuru gashakwa Thomas Mwebaze ekitongole ekitali kya gavumenti kya kofo ekitandikire huriyo kwera abantu batali bamwe na bamwe n'ekigendererwa ky'okubahwera mu mirimo yabo abantu batari bamwe na bamwe kurwa mu district ya Rubirizi rizo bantu babaganyirwa mu ntekateke y'amagari nko muringo gumwe go kubahwera mu mirimo yabo amagaraga agahibwa inesha ko ekitongole kya covid ekibatungire nka offer kushashura akasente kake nuko abantu bakaganyirwamo basically project ngiri district ya Rubirizi so magombora goni kuna gatagitinga nabushenyi tukatana cyo box zite za covid na group zintunguka nanga tutanga pilot nga yes stramba na kakwiri batandika no bari cyumfeze kwanza uko bacigura neza kunyamba mu kwekora ibintu byanje mbe nimbikoreze mutwe konkade munabone gari ninda kuba ni nyamba kunyikorera ibintu byanje na mnonga mbe nimbinga ngo tunguru mbole kitagwe koreza mutwe papa kubiyo mu kilometanga 2 kubishunga mbana koye umumotoka bwiro bwinji kiri bwo umumotoka ngo mu office kana ina kagaraka za kusiyobwene katambureho umvuge urugendo ruringwa ngore exercise imporeki okora kuchendeza endwara Ben Bataringaya or director w'ekitongole kya COVID nagira ngo ibyona bigenderiro kumara ubworo mu bantu no kutungure by'amagara cyo kubanza promoting ubwegesi mu Rubirizi na region abaziye rengi maspenga sente nyumbo boda koka kumuzire ka kuregari yaje kwa somwana center saving so to promoting education then chikuruma na mugwitu ka COVID twiza kwa nsobo mu Rubirizi agamanga yababatura ngo batambuze y'amaguzu yabo batwara umutari so mbweni kibaya munonga then tuyirone insonga y'amagara abanyarwanda tubendeza amagara marungi ab'ekitongole kya COVID nibajyangu behireyo okwatanisa na government kongera ntunguka y'abantu amakuru agagasha ko Nesmas ndiya nabo webare ho Nesmas ndiya nabo reka tumene ontugaruka naganda makuru At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. wakozesa momo nobu inamani go kushashuje bwagura uri kozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning code ku downloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine uri kozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho twakwakira wa Allen Women's Wear Point amakago kunyerera emishono hamwe no kwiyikiririzamo nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera ije tora no myenda yitu nka silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda na hamukoro na